Narmala Kenyam Kanaz the Allen Contin Barwaisne Bakalink Nuer online TV channel. Nagajen wo de Läär mede Janywa Yakel ko gor kono de kon de kon lat Korean tema de kon keling tin kontin tore duaran aken kono re Läär kana mem gui kono me mi jiram jidit kan Nuer online TV channel nagajen wo jin der Janywa nasin ko ken nagajen wo bajin der subscribe kon Nuer online TV channel ko de Läär tete de kan chama la chu gwasnetin gor kon ken wo de ko ten anyogba mi chu wak re jam de chu mala chu bakaji ka dobo ma gore jen o de subscribe ko de notification bell de jotwan ban raje me ban jokwen kel ere raje ban utinen tama shirka menen yen video me ngar gwada me kan torbiyel nen yen ka to ka torbiyeli Uganda tin ko tin cha jakre wuche ka juba mo kon ka to kamela roden tama kirma yadi tikan la no shikan kor shikan ngok kan bi ka yigni ke why army dung nuääri ala hali nuääri ajenyi kana lat kana bine yingyen ka hali nuääri telem chale pelpel kamishi jana ka jere wi kanasar chi kuma kirma yadit kuma jane chi kawraje mo chi kana ngok alon tam right kon tama rewe dan kire duaran kone kon la nuääri telamaliaten achang ban tin ke bukon yen tin ke bukon tin biya ngajenu cha kon jogono korjatan anyok chana jangaj bo already ngo naga na kon ko zantama shangani tiango shikan kon book ka shi kon book a cluster bomb madanan la wang na shianen woni jandang raw TV shikliu gad tiene ticha painken chaka kamrar chaka wang dan shi wang ka no tele kwar nuari rewi ka juba mi chirach tele je changle la kel mishi mandana chi tuok chi condemn kana condemn but very clearly she Michael Makwilwe de la no ka konte bokti an ka kon bogo mandana nyok de da ja da do bone we gwaldan de en bortin ko bene ko nak mishi jena ka jen ka lan me ken pin na mo mishi Michael Makwilwe tejalat men biya kula ngajene kuma kirma yadi de me ke kuma janana me charwai lora bang raja ko te kami charialeka men charialeka kume dung Uganda ne chiken kujur ko kan jang chikan kor chikan de luang tel kor ngai kana koreano bikane ko ken bikan kujur ne de beliu ka chodian bikan gujano bikan drone bikan use against Nuer people but ko nyal jaten banwer ba ko Nuer chiken wumangna na makaneke shigame chituok buko nyal ba bagale na kamka ko nisyang ko la rama kama shwanda ba ban meteka jangwa da me greedy for power la dar luanka manana teka jino gujiro tika yo ena do dere kok ajanda na le ro den tama muko yen la linka jen video me o chikir ma yadit che de Uganda che jako jende jadanan bunu harbe kanaka ano andi indial ne ne to jel kan ambulance ne monete wetone jel kan ke tin chal ke dibamne la tankari jel kan ke torbiyele ken dial no to toke de ke lumenen yena mo de juli ngwal mo kanasar ko shi de jibulo jok so man to gene mi dor mi te mi ci share kana lana te kamat mugwa bonar ngejo wonane akana ne tuki akana no rekor ko shang already war cha declare against Nuer people already cha talk which mon guje international community they are watching but they are not saying anything ani men chala tame ngade ko la kum United States Canadian content telling on wa she kana condemn na me ngode dong bo ko shop re we ka South Sudan but not yet ci lo jen je ko manana chalat ko jen kum Uganda ne jen ngane dorien wukan ka South Sudan wukan akene ne ko ne ajugo no yen ke yene content yar ka mal dung South Sudan ke kujemo yen charge gore we ka South Sudan but no more charging. Another thing, army embargo charge restrict ka South Sudan. But right now they are getting guns, this missile from Uganda government. Jen go down je ken yinkenten. Ano, en kume South Sudan. Ko Uganda kanangok. Ne ko na changok kum South Sudan ko na kan ngana na kan Nuer. Na kan galora bang. Ne ti tel mi chikana lat ki chikan lel bat. La we ma kan go dan tikten. Ajene ko army embargo ko je le Jacob Britain ko cha gorno bi ko kokomech but they have guns
kan dinka government take ke misali take en mai pa yor mo kwal chol cluster bomb ke ji Uganda alo la kap ke rin yal ba chu wang ne japin ba chu dop ngwa ba mi che jega ke le ba ja wang ale thol ngu ran ngwa ba ja na ke le chu men chan en tia la ja do ba gwa mo ke le gwa dan che penten checken e che dop so na me a mishalat na me a war crime but still international community tel mi chikan nalat changa kel kwale joni yenena ko sha war sha declare against us, against Nuer people, against innocent people, against children, mothers. Tin content ray win Nuer ray roll Nuer Dorian mala Dorian bia ngaje goano gorien o bia nyuten na me ko kin ma yadi chedir ke lia Nuer. He does not care. Nuer shikeneka Nuer ke ini minike already ngai ke je win mon mandan le rode she knew this is not new thing. So ka kujimo eneran milan Nuer gore jeno ba mandan le rode ba jangaj mite ko dobe de jorande yelinga je ba yi jakre Nuer ko bi kana ngaje mandan le rode wede cina ba jalke wa bang ko already SSPDF already chagan jago bu ko front line bu nyen ke je jembo cha kumu gu yen me cha nyoko nang re wi ke juba kirma yadit by the way liu kirma yadit this year che je bu tolerate 2025 ko jen is sick and jen je traumatized to kwang che jen ko already. That's the reason why nen yen dech Uganda kelu nang ka jere wi ke juba mana diena bi ngai gwasame kwartup kaja. These are the tactic till alat ke dictatorship, a dictator government. We can get terrorized, we can dorkel, we can target ko bukula taka guano, we can looting, we can lat kaja, kabi neken, we can install ne the corner ngeken and wode de kanang niam, especially young elder council, ke dinka elder council, like Jiang. They have all this plan prepared already. Ngeken. But these people, Ugandan people here, menen tidnen take a video guadme. They are simply being paid money to do the job. Chirmala na let ka company let ka ba jingo jin mu survive ba jimo kayo. Cause some of them tell they have no job in Uganda, but they are being sent to South Sudan to die. A kiir mayardit. Ko kiir mayardit gangarode. Ngai keno dong no mitiga me did that city so you're going to win the fight. Quick and native they fight to survive. Tell a position that they are fighting for. They fight to survive, to protect their own family. She can fight or take a position in Gorkana. But Kirma Yadit, Melade, it is ethnic cleansing, go no battle role Nuer. Rama use cluster bomb by the way, Rama Mocha, G and Ketik down another. So, Menen Yaname, Alakuma Kirma Yadit, she award a declare and terminathin, the Nedi Alkajing Ugan already Kagapalo by the way, she could take a poll, Kagapalo already. Kongake there will be retaliation. By the way, Changaman Palag me la dia negabangoraba, there are your redaji yet. The same thing Chan were Chagabanak Toika. German to walk. Baka nega weekend, Bana Guijal. A take a core. They know that Nuer are going to retaliate. Nuer ke human being. But Jang, even though she couldn't prepared, Chimjel can get Tangnamo. Tenanka wa win Nuer wa Jaguar. They are not going to succeed. Monoconella. So na me jana na gore nywa yakel kume dung South Sudan cha fail ko jen ninde de che trust ala SSPDF che trust ajen nonga de ni Uganda jamore wach mena diena bi angaj ala Nuer kan logo no de na chenkel lat kan o unify force nonga de indi tela ne rol ka ko kan ne de ko ni de ko ka 2013 but yet still chiker mi yadi cheje no. This is very clear to everybody, even international community. They know this. Everybody's aware of Kirma Yadit. And Ojen, a dictator, is a killer, he does not care to anybody. One time there. But Kirma Yadit betet kajan 2025 for me. Betet kaja. Maybe a canon, badun dodian, ko en moled alarana, tin jegaladi, la pek tegudu la janyoda. Michi take du chatiak kajen. But it jaga long bagalat. Sometime it happened can it dictator. La toga no. Michi great michi jena power great mo.
la tuogo no ba power tagi ba nang kunel bala kamra dien dino acha kam rada dien me beti jak bekalat Nuer chicken fire ko bi ko kan by the way so ne rungal kan Nuer they are looking for power no Nuer chicken go power Nuer no kene mo gwa anyok so Sudan makana kon ka bara mo koy lo chit kan Nuer che men developed gwen rundi ala ti so Sudan te pin in kon mi che jego te ni shwer wi ko te kwal kan ngwane resource nying so Sudan chit kam yos ka mo ko Ugandan tell mo gam let kan that's nothing new they're going to bring to the table and mishra dien cheben wi kom Nuer ki Equatoria that's when you guys are going to see development but when it is still dinka government there is no development at all ko keke ajen jwang te rampelo de pinko dar we chamalik they don't know how to say chamalik that's it keke but this thing will backfire so jendana go de nywa yakel de ni Uganda chiga chubre which ka juba ka ganka ne kem yadit ko bikan Nuer bikan kulanak chika war chika declare against Y army la Y army by the way kan Nuer tele ka different kan Nuer chi de mi chimente Australia mayo te SSPDF kidi ne koket but ken ka jiwe ne ken ka hal if you say that I declare war against Y army you are declaring war against civilian that's it